motho monyeng ebana ntate motho monyeng Hey Solomon. le kae na Hey ngwana kunjani ndoda man? lokile ke le na batho ba Hey ke re ina man. gape ke bola ko welela kwa lo ntebellela o ntebelele Hey man ngwana mai ya uluki man. Ai akulungi next. o di ya mara Hey. Gauteng no. Sithola ama SMS ekseni la. Asitshela amakhuwa uthi no hey. ba re le eme Emangi usinyeyile. Shopo zishisiwe. Hey. No die. ra re ka mo go ba le mishenyana mmereko Ne shule ya nywele ya o boya nje ke senayo. Nje ke senayo re go fiwa dikhiye. Ba ntjela dikhiye ba re no. Towa monnefu. Rumu ba khiyeche. botse boima ka kwa le saeteng Ka gore ke boe ngwana mmantso e swa motho. a bo le dile botsela boya Ntjo e swa motho ngwana mma jwale o go bona re le bua le monnefu ai. Re ta di bua. bo ka nnete man Ha o loke selo. Ha o loke selo. no bo makike ba moki ke kushore ba ta o thagalela yona Hey ba ta thagala mara nna jwale a se ke thagale. wa monne Shwa ke a se fele re yo ba jwale. mara ke re builai Hey. o se ntho thagalenyana ka re builai Hey ha ona ntwa o loka. ba re bone bo makhishi ba A re ba bona Solomon. Morutunya ke lo kgwama. Ka mothase. O nya ke lo kgwama. Ai. A ska ba ra lokela mo mothgasemo. Botse ke nana re tabela Solomon ya justice ke na ke nya ka re sha le morago. Re nya ke shishi. Ke nya ka re sha le morago mane monno la peta be ke gala e gatelela marai. O ka ra re mo tshi serious mana. O ka ra re mo tshi serious ene o kra ka nnete monno mo rutile justice. O kra ile bona gala ba sokotsa ka kwa Pimfidi ka kwa Gauteng ka kwa. Ya. Wala kre lo re ke gala sa tseba malomelo a botse. Maloba gale ke ne le di data nyana pe ka do search mo Google mo. Ka re justice Shivampo. Ba ntshije picture mara ke sa thanyana ski bone botse. Ba e shutha ka mo bisela. Ba be ba e shutha ka mo bisela mara ke nana re ka tsenelela deep into details. Re ka kry or justice Shivampo ke ma. Ya. Ka gore nga pangwela thomo betha ke methase so. Gala di yangana kwa. O ta tseba. Gala di yangana. O ta tseba. Ka gore motho a nye go sele ka poto no botsa ditori. Apo no mpotsa gore dithata ka thata ile ya ba le mothase kae o mpotsa ka dithata a fetsa mo betha ke methase mo shetse lo motsho Ra mosadi ya pe gale shetse ba phone etse go sweating ba tsene mo ba tisha di mix potion de basadi awa le di mix vegetable tso maki apo a bone ba ka taba grelo ra se ya thokofale o to ba le mathata ke nana o reng re di tšee re di separate tše dingwe o di tishe ka ko nna then tše dingwe di shana a o ne ntho ke itishang go wena a o ne ntho ke itishang go wena a ke re bua lo e ba totse ba re morutu sa phela ke nna le mosadi ya ka ba to ba accountable bua lo re toele nna re enjoy maloba ke sheba ka ropetse 4 a tsholetse tsona di le 4 o dishetše pedi yana di big potion ape basadi ba le ba tsena ka diropetsela ke no re ba ke ba botse moruti ya pase ya thokofale mo ke di kgomola na o ka tšikisa nama ape a o nyako ba style o le motho mara ke be ya thokofale wa bona be to ba le mathatanyana man buang ape dieta tšeo ya bathong a padi seo a sa ne dieta at least banna ba e banana o thokofala the banna e le nana o thokofale le mempele man re nyakeng dietanyana ka gore batho ba ta re nya tšape plus polokong o ta batho ba bantši nke ba re toetse re gale ro ba ka ra mathata le nna bakinyana tša ka di tswile kgala a make le thokofaleng ka moraonyana bana le thokofaleng ka moraonyana le re kgone go bona gore re a budgeta le se ka thokofalang bjalo maybe dikgwedi tše ditang na Solomon o kukišitše mambeke banna motho mongwe a tso ba galabe bontate motho mongwe ka nnete sekhona tate Solomon re ska o yela bona re ska o yela bona a re thabela o le bona ka nnete le buile ni bona ke tsena ka mogwalo monete bona le tsona so ba lefile lefinyana Borwa di a boya a ona le lefu ngwana mma go gwa motho a senta o bone kwa hey go thata a se taba mosholosi ba re zumatšwe shopo di fishitšwe koma banna furu a pere tsosa ke me message gore o thuwa no nna le ya
o ya ntorumu mona ba nthaba ka dikhiye ba re no monna ishu bua hae a wa ba di lokolla mogala bola batho a ba montšhe ba se ibe country ya rena a ba montšhe ka gore bualo ei epe ke bonele mo memolong mo wa fishiwa kore batho ba lla ba re ba latlhagetse ke mebereko ngwana mmaolo ken go bothata batho ba go ile sas ape batho ba utswa ba utswa ba khutha ka leina la Zuma ke re ba release Zuma free Zuma ba utswa ba ya mogo ba lebeletse gore ba ye a go bothata ba galana sas a wima ape le nna ke checka ko Facebook kwa ke bona post e nngwe ba ra wa re Zuma ape ka se release mapedi re a fisha ba re mapedi re a fisha ba se bolelang thina endoda akhuluma amazulu bathi hayi siyababulala amapedi o thina ba se bolelang awa ape thina se silo a se re diselo ene kwele le nna kwele ba tlo mphidisa boima ke le nna ke tswana ka kwa site nje ka nnete nampela ngibue Mpumalanga awa thinene o nyaka ba kgaone le thina ape so ito affecta renene nna a se re diselo a se re diselo a o nyaka ba kgaone le a ba khipa thina umsholozi mara ke kula banna ba di-taxi ka kwa ba re a wa re ithubile ka polokwane ba zulwa ka sefithe ka bo ebile ke nanno re no ba a ka nnete bana ya gauteng ba nna santse e doloka ma gauteng botsebotse le KZN bontate mothimong ba kgona go boela meberekong ba kgona go boela mebereko ke nana transfer ba tolo tswapola ntate mothimong ba nna le kgwathile bualo le na le dithamana bo ntate mothimong ba nyako le busetsa back to zero ba se ka dia bualo ke le so tso o nyewe ya ngikhumbula abantwana ngikhumbula umfazi manje ngithi do what ukhisa phansi eish yes sas hayi ngiyobuya hayi banna bayisho mara wa tshwana man wa tshwana ya di idea ko gauteng idea e ba luza mebereko ba iluze na Solomon o ka re batho ba senyagelelwa wena gore wa tshwana wa tshwana nna kwele ore mara monna o tshwana le bo motho monyeši ba ke neng a re boledišitše ape sala bereka seng ke a bolela le rena monna ke neng o boletse le rena endoda benganasikhathi ikwa benganasikhathi ape la myo lo reme le yena so ke ka baka le rulisitše mmereko nke be se lutse mmereko nke ba semo mina ngiyakhuluma nawe maki a re tudia ke motho quotation angikhulumi nawe ndoda tudia ke motho wakhuluma mogala ngiyakhuluma tšape ke ao a re tudia ke motho stela lena awulukile Solomon o le bone bothata o ne o nyako gore batho ba o kholomišentšintši ba sa o botse selo monno bana monno o kolwa le nna a wa dibekenyana tsela tša go feta tsela ile ra moroba loto ile ra moroba loto o tsamaile dikgwedinyana ka samente loto le pala ba re mo robetse tabe ya molomo khuluma kakhulu wa khuluma maneneng re mo robetse banna re tisaitile le rene banna ba yo phathagatša mošomo ka gore rene re kaya a ka ta re lemoa le rene o zo re bona so we decided gore dieng re romele banna mara banna ba la se ba mmethe botse o apara bandišinyana re fetša moramotša ditori re re le liana o ka re ngangiša o ka se re ngangiša jalo wa telela ebile e le gona mo gae le tla kgona go dila ka ena mina ngathomi mina ngizamrita dibeke tša go feta go kgopetse boxing match le moruti a se ya kwagala mina ngizamrita bethile ka KO ufuna ningiphele knockout ningiphele mothata mogalabi le rena se sa jabula manje uyangisukela le rena se sa jabula kudu mao ka mothata se sa jabula kudu ka goreng